ndabasuhuje nizere ko aho muri hose mu mpande z'isi ari amahoro. Niba utanameze neza kandi ndagukomeje nkubwira ngo ku isi niko bimera. Uyu munsi bimeze neza ariko ejo bikaba bitameze neza. Uyu munsi rero mbazaniye amakuru ashyushye. Yitwa Kevin Kade, yamenyekanye cyane ku ndirimbo yitwa Jugumira. Ni indirimbo imaze kugira views n'ibihumbi 700 birenga kuri YouTube. Ndetse ayafite n'indi ndirimbo yamenyekanyeho yitwa Munda. Indirimbo yitwa Munda ikafite views zirenga miliyoni 5. Muramuzi yitwa Tiger cyangwa se The Ben. Akaba ari umugabo wa Pamela ndetse n'uwitwa Element LA. Muramuzi ni producer, akaba abarizwa muri label ya 155 AM. Aba rero bakaba bamaze kuduteguza batubwira ko bagiye kudutamo indirimbo nshyashya. Iyo ndirimbo nshyashya yitwa Sikosa. Uraza kunyarukira kuri YouTube channel ya Element uyirebe. Nta kindi rero amakuru nk'aya n'ahandi uzajya wasanga usibye kuri iyi channel. Niba uri mushyashya kuri uyu ndagushikariza gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Video ngira ngo ngizo murazireba rwose. Iyi ni video izashutingirwa mu gihugu cya Tanzania. Izashutingirwa mu gihugu cya Tanzania, Dar es Salaam. Icyo yakomeje gutangaza abantu nuko Element nawe agiye gukora iyi ndirimbo kandi abarizwa muri label ya 155 AM. Coach wabo Gaera akaba yavuze ko ibintu Element agiye gukora ari byo. Ese Element baramutse bamwirukanye muri label ya 155 AM byagenda gutereka tubitege amaso. Yari umuhungu wanyu Mafieri original. Ndabashimiye naho gutaha duhurira mu zindi video.